Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union lingba ke Employment Monitoring Cell mentakas-ngi ka artarik urampang arajar arpusau kalalaj banyakendo yo menteri ketenat boarding ke sarkar jela u Abu Taher Mandal hakamra tarik kam jong u secretariat halor ka jingdawa ban penlong no ya ka personal interview ne ka benta ka kam assistant engineer kabala sateng nerus nam arajar khat khandai hapo ketenat MEECL habaya kran berkilat pathai khubor hadin ke jinge kendo yo menteri ke sarkar jela nakaliang chairman ke employment monitoring cell u samla Ruben Najiar ula ong ba kiladan hadu arpusaung ki samla ki bala syajit ban pendep ya ke personal interview nak benta ke kam assistant engineer Henry hadu mentala sakhi ban nakaliang katanat kamshim la shimkhia halor kani kabas ngoleng ngo syu kalong ban nakaliang menteri katanat boarding ula ong ba umdon jing tip ay halor kani ka jing bempat pendep ya ka personal interview hakabai dei bat kani ka kam bat ula kularu ya ka seng ba unsa shimkhia hi dalade ban penyat syakman ya ka benta ka badang sa na ka benta ka jing mentoy jong ki khna samla ki bawat kam kumba pilih hau khabui trik kala likot muslim nila pak dorkas soko German managing director jo MEECL halor koi ka pus ka bata di jong assistant engineer bala pelat ni muslim ardak khanda dia kani ka pus lada conduct examination ka keteng jungi candidates sound candidates kalami but kila pensangkut lang ka personal interview nadu ardak khandai hadu menta kimshim la kanda ka personal interview te halor kani ka pentang ila kendo yu director jo MEECL ka jubab ko chung kolong ba balik kimla buntung bukin kadak personal interview kolong ba kimshim dan yak bisa te halor kani ni wadra biak ka jugo jing ujor syapo upau minister bangi ong buat ka jingdawa ka jungi kolong ba kum kani ka kam haba kila don ka sanction kila pelaj ka sanction naru usnam arja khandai balik pat ba kimla ban thep ka kam kum bangi kini por ba ka kam ka jam kadi kawai bangi kwa ba long transfer buat kani kajing slam na south slam kan team ta buat ka kucing mamla bentung ni kam kapni bakadan ke iki cylinder buat ni mla bencungit ba kam simdan ka pisa ni la peni sya ni apni show pau minister ba kidon ka tu kani ku mangi hapo ka order general report ka ba ka MEECL kala put ya ka pisa jong haki ke iki ka haki iki kam ki ba kala ban penduna kum kawai ka sobhagya scheme kaba 6% pokror tam kala syupun lut kai kabala ban penduna kidon sekini kibi-kibiru ki didi GU joka ude kini ki skim kaba kadon kai kaba ka MEECL kala syupun lut palat banyak kai kaba kadon kam bat kini ki borong ila tho ka city ki jungi ila ni ba ni ong ba kadon ni dawa banyak dan kam ya inquiry buat nak kalian tanpa upau minister uang bahwa ke inquiry kala don kala initiate buat haduk menta ka proceeding ke dalam apa pun buat ni kumperseng info ba ni kijak jingja kumki jing bangsa i kenang yai urlong hapo MEECL nama ba kum mengi haki audit general report kita dibini ba kuro bisa isu long leno kamdi ka jingwa kujuni kata kala don lupa ko audit general report kumba kadon menta hapo ka subhagya scheme 6.1 crore ke kibala syukulut ya katenda katkum ka tenda ka bade ki fruit ya katenda haka dor ka bakam he ka MEECL kali a ya kata nata kini ki biki divert ki financial assistance ka ka pisa ka boyo na ka ude scheme kari ka banpe ki loan ya kum kata ka pisa ki tap ya shaka fixed deposit makin generate ya ka fund Henry ki khamsi ka loan ba ka tulpa ka ki interest tu te tum thati arpurur kadon kilos te kibun kum kini ki bangila highlight kat kum ka order general report bangila batai sa Prime Minister wa udon jingtep lot ni ba ong ba inquiry kadon hot ka long in public ada minta nomor kadang di internal inquiry department inquiry Henry kidon ki katukan inquiry ki ba adon support buat nang kini kiskin ki wan lesi la ban kita kisah Bini kajuni ba pip ka jipini jo MEECL ka ong bakam dan kapisa. Tingi ong ba pimla ban aida ba kun dan kapisa.
man kapor ki kumkipat ba isiu ya ki belai ki juni te balai bakan guna kata kapisa ko nakaliang upaw musta ula pensyai ba ka generation power jong ka electricity ka khamduna ka state pakyaktir takadaw ki inko ki loss ni hantai Henry kajing ong jungi ba lada pi ong bakinan pisa te kumnu kini kibi kampat pi chupulut ai kapisa pila un pendon kam ngani pisa pat ha daka batum kam iki pus ki badul kam pisa pat ba ya kani dang shutip ya minta kasngi ba arza kendai kadung kata ka pus ba la khot interview ini kam simpela pendam tu ong ba kini kisni la mandi hiu khot ya ka urgent meeting hari ki initial bon pet tara di badang la bon khot person interview un khot no assistant di person interview dingin up ya ka kam ka juba penjumu mimpi kini kisni di banangwan ke ka nakale ka MCL ke bukan le